каб наши души стали чистей. Иди, иди хутчэй, грех спыни и голос той почуй, Божай лаской душу уратуй. На кожным месте и у кожный час Иисус чакае нас. Наши планы и надеи были марными не раз, только Божья милосердность приведет до меты нас. Езу Тебе веру, змалку дён моих, Езу Тебе веру, хоть свет пить с таких. Я Твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Амен. Пан з вами. С Духом Твоим. Задумы серця Ягонага з пакалення ў пакаленне, каб уратаваць ад смерці душы і жывіць іх у час голаду. Гэтымі словамі Святого Пісання распачынаем святую імшу, калі аддаём пашану найсвяцейшаму сэрцу нашага Збаўцы Езуса Хрыста. Ён там на дрэве крыжа дазволіў, каб адчынілі гэтую бясконцую любоў і міласэрнасць, якое выплывае з яго сэрца. Прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, а асабліва будзем маліцца за святой памяці Віталія у 6-м месяцы пасля смерці, за Вераніку, Ярослава, за ўсіх памерлых сям'і Первеніс, за Зоф'ю, Басалыга, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбань. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, даведзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, одари нас усіми цнотами серця Твоего Сына и запали Ягонной любовью, каб мы стали подобными до Яго и отрымали удел у вечном откуплении праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні кароль Агрыпа і Бераніка прыбылі ў Цэзарэю прывітаць Фэста. Паколькі яны прабылі там шмат дзён, Фэст растлумачыў справу Паўла каралю, кажучы: «Фелікс пакінуў у вязніцы аднаго чалавека. Калі быў у Іерусаліме, першасвятары і старэйшыны Ізраіля падалі супраць яго скаргу, патрабуючы асуджэння. Я адказаў ім, што рымляне не маюць звычаю асуджаць каго-небудзь на смерць, пакуль абвінавачаны не стане перад абвінаваўцамі і не атрымае магчымасці бараніцца ад закідаў. Калі яны прыйшлі сюды, то я марудзіў, але ў наступны дзень сеў у трыбунале і загадаў прывесці таго чалавека. Абвінаваўцы сталі вакол яго, але не ўнеслі супраць ніякага абвінавачвання у тых злачынствах, якія я падазраваў. Яны спрачаліся з ім пра іх веру і пра нейкага памерлага Езуса, пра якога Павел сцвярджае, што ён жывы. Не ведаючы, як вырашыць такія справы, я спытаўся ў яго, ці не хоча ён пайсці ў Іерусалім і там судзіцца за гэтага. Калі ж Павел пажадаў, каб яго справу разглядаў Аўгуст, я загадаў сцерагчы яго, пакуль не адпраўлю да Цэзара. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пан паставіў трон свой на нябёсах. Пан паставіў трон свой на нябёсах. Благослови душа моя Пана, і ўсё нутро маё імя Яго святое. Благослови душа моя Пана, і не забывай пра ўсе Яго добродействы. Пан паставіў трон свой на нябёсах. Бо як высока ўзносіцца неба над зямлёю, настолькі вялікая міласэрнасць Пана да тых, хто Яго баіцца. Як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў ад нас Ён нашыя правіны. Пан паставіў трон свой на нябёсах. Пан паставіў трон свой на нябёсах, і валадарства Яго над усім пануе. Благословьте Пана ягоныя анёлы, магутныя сілай, якія выконваеце ягонае слова. Пан паставіў трон свой на нябёсах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух Святый навучыць вас усяму і нагадае вам пра ўсё, што я сказаў вам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами.
з Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Калі Езус з'явіўся сваім вучням і снедаў разам з імі, сказаў Сымону Пятру: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне больш, чым яны?» Той адказаў яму: «Так, Пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі ягнят маіх». Зноў кажа яму другі раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Ён адказаў: «Так, Пане, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх». І кажа яму трэці раз: «Сымоне, сын Яна, ці любіш ты мяне?» Пётр засмуціўся, што трэці раз пытаўся ў яго: «Ці любіш ты мяне?» І сказаў: «Пане, ты ўсё ведаеш, ты ведаеш, што я люблю цябе». Езус кажа яму: «Пасі авечак маіх. Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі ты быў маладзейшы, ты падпяразваўся сам і хадзіў, куды хацеў. Калі ж састарышся, то выцягнеш рукі свае, і іншы падпяража і павядзе цябе, куды не хочаш». І гаварыў так, каб зазначыць, якой смерцю той уславіць Бога. І пасля гэтых слоў кажа яму: «Ідзі за мной». Гэта слова Пана. О Тебе, Христа. Присядьте, калі ласка. Уміловані у Христі Пану, брати і сестри, ми з'являємося свідками, коли Єсус звертається до свого вучня. Перед гэтым, калі перед сваёй мукай на крыжы, Єсус кажа: «Я адыду, вы пакінеце мяне». Пётр тады адразу сказаў: «Пане, пайду усюды, дзе ты пойдзеш, не пакіну цябе». «Ты не пакінеш мяне? Яшчэ певень не заспевае, а ты 3 разы мяне адрачэся». Той момант, калі Езус быў асуджаны, калі вялі яго на дрэва крыжа, спаткаўся вочамі са сваім вучнем Пятром. Ён тады узгадаў гэты момант. Сёння, пасля свайго з мёртвых паўстання, Езус Христос глядзіць на кожнага з нас. Мы таксама неаднойчы вызнавалі веру. Мы таксама неаднойчы казалі, што «Божа, ты мне дарагі. Я не адлучуся ад цябе, не здраджу». Колькі разоў кожны з нас, і я, і вы, стаялі там, у гэтым месцы, дзе спавядніца. Колькі разы я вызнаваў сваю здраду, свае правіны. Але Езус за кожным разам адорвае мяне сваёй ласкай. І сёння пытаецца Езус Пятра, адначасова кожнага з нас: «Чы ты мяне кахаеш?» Ён прагне, каб мы былі удзячныя Яму
за гэты вялікі дар, за дар ягонай ахвяры, за дар гэтай эўхарыстыі, падчас якой ён ахвяруе сваё цела і кроў, каб ты і я мелі жыццё вечнае. Чы я яму удзячны? Ці любіш ты мяне? Пане, ты ўсё ведаеш. Ты ведаеш, што я люблю цябе. Чы кожны з нас можа адказаць разам з Паўлам, з Пятром так, як ён адказаў? Няхай гэтыя словы будуць для нас удзячнасцю за ахвяру Езуса Христа. Амен. Праз Езуса Христа, добрага пастара, які заклікае людзей ахвярна сведчыць аб яго любові, просім Бога за касцёл і ўвесь свет. Молімся за святы касцёл, каб нёс свету праўду і любоў Христа. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб яго апостальскае служэнне умацоўвала еднасць і веру касцёла. Цябе просім. Молімся за семінарыстаў, каб яны ўзрасталі ў любові да Бога і бліжняга. Цябе просім. Молімся за людзей, якія не могуць вызваліцца ад сваіх мінулых правінаў і заганаў, каб здолелі паверыць у міласэрную любоў Христа. Цябе просім. Молімся у нашых інтэнцыях, а асабліва за памерлых Віталія у 6-м месяцу па смерці, за Вераніку, Ярослава, усіх памерлых сям'і Первеніс, за Зоф'ю Басалыга, каб добры Бог прыняў іх у сваю хвалу ў небе. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб урачыстасць паслання Духа Святога, якая набліжаецца, ажыла і аднавіла нашу веру, надзею і любоў. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай малітвы Твайго касцёла і адары усе чалавечай верай у Твае абяцанні і надзеі на змёртвых паўстанне для вечнага жыцця. Праз Христа Пана нашага. Нашему Богу песни грайте, моц Его и велич выславляйте. Нашему Богу песни грайте, моц Его и велич выславляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нашему Богу песни грайте, моц Его и велич выславляйте. Нашему Богу песни грайте, моц Его и велич выславляйте. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Молитеся, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Хай Пан Бог прийме прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже милосердный Отче, у своей безмежной любови и добрыни Ты спаслал нам Твоего одинородного Сына. Дай-ка мы, поєднаные с Ним, могли принести Тебе належную ахвяру, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм, Угору серці, чим їх до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годно гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ён, узвышаны на крыжы, у сваёй бясконцай любові ахвяраваў за нас самога сябе. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада. Адкуль узялі пачатак сакраменты Касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвапаўстанне Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра Касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, і ўдасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі у надзеі на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы
адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Панай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче Усемагутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амин. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкавий супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя. Будь же прославленный, Езу Христе, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и
прославленный, Иисус, Збавца наш, як ягню покорный, в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Вся Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный за Твой боский дар, наш Отец Небесный, свету Володар. Славься, Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы ў шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тых, что вечно быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром
Збавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине, Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Вітай, Єзу, Збавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине, Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Вітай, Єзу, Збавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине, Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Отче ласкавый, мы приняли сакрамент Твоей любови. Покорно Тебе просим, как мы на земле были подобны до Христа и стали удельниками Ягоной хвалы у небе, яки живешь и владаришь на веки вечные. Амен. А зараз виставлення Найсвятішого сакраменту. О, Найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Тройца один и Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина і Царства предвічного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Діви Маті Духом
Jezu тихий, покорный сердцам, Учини сердце наше до Твоего подобными. молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего и на хвалу и веру, якую Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. Амен. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Мы Ми Твоя власність, власність, і і Тобі Тобі належить належить хочемо. хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро віддається до святейшему серцу Твоему, каб ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Твоего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхудший вернулися вони у батьківський дом і не згинули від нестачі й голоду. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду отлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня и один пастор. Одари костел Твой беспечною свободою, дай усім народам супокой и згоду. Учини, каб на усей землі, от краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцю, праз якое прийшло до нас збавлення. Йому хвала і пошана навіки. Амен. Пане Єзу Христе, Ти предказав Духа Святого тим, хто вірить у Тебе. У кожному з нас, обмитим водою, хросту, повторається той самий цуд, який предказав. З глибини наших душ б'є струмень звишприродного життя, криницею якої з'являється Дух Святий. Он освячає нас святом віри, обуджає надію з мертвих повстання і розливає у серцях любов. Дух Святий вчить нас так само молитися, так само і Дух допомагає у слабостях наших, бо ми не ведаємо, об чим треба молитися, але сам Дух заступається за нас стагненнями невимовними. Уся наша святость, наше особисте подобенство до Тебе, Христе, має криницю у Духу Святим, який живе у нас. Тому з вірою у це ускликаємо. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Нехай Твоє Слово, Христе, перебуває у нас у повні, каб ми складали Тобі подяку і у псальмах, гімнах і духовних піснях. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Ты учинил нас, праз Духа Святого, детьми Божьими, дай нам у тем же Духу разом с Тобой нестомно прославлять Бога Отца. Нехай нас освячає Дух Твой, о Пане. Духу правди, свет, не бачачи, не хоче Тебе знать,
не прымае. Адкрый наш сердце, нехай Цябе пазнаюць і любяць. Нехай нас освячає Дух Твой, о Пане. Боскі наш настаўнік, увесь час фармуй нас нанова, вучачы духам і жыццём ёсць кожнае Христовае слово. Нехай нас освячає Дух Твой, о Пане. Ты зарука веры, даўца ласкі і справядлівасці. Абвяшчай няўхільны суд над грахом і перамогу любові. Нехай нас освячає Дух Твой, о Пане. Духу Святы, які сышоў у самым пачатку Касцёла на апостолаў і верных, каб асвяціць іх розум, запаліць сэрцы і мацоваць веру, а жыццё іх асвяціць, просім Цябе, будь заўсёды таксама з намі, напаўняй нас Тваімі дарамі, прасвятляй у сумленнях, суцяшай у смутку, ратуй у небяспецы, заховай ад памылак, падымай, калі падаем, кіруй намі Тваёй мудрасцю. Праз Христа Пана нашага. Амин. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы прославленне і хвала, і Айцу і Сыну разом, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Божа, Ты ў найсвяцейшым сакраменце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушановаць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Ісусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Ісусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Ісусу, честь і подяка
Wesel się królowo mila, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał ponad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał ponad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew